Ya kwanza ni kupatia waaskari wetu habari kwa wakati. Mkiwapatia habari kwa wakati, aba mabandi benye wanaweza kuwa wako karibu hawezi pata jinsi ya kuvifanya, kwani waaskari wetu wanaweza bagundua na ingali mbele. Yengine hapa mko na viongozi. Mnapaswa jongelea viongozi benye wako nabo mnawapatia habari, kwani tulete security kwetu. Nyie contribution yenu ni mbili. Ya kwanza ni kuleta habari kwa wakati, muna contribute kuleta kwa ile amani. Alright, reka mbifurize ibihe byiza, mbifurize kugubwa neza mu mwese mukurikiye Mr Seka. Reka nizere ko rero mumeze neza mu bice byose muheremo muri rusange. Birumvikana ngarutse kugira mbageze update z'uburyo situation ihagaze mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kuba imirwano ikomeye cyane ihanganishije umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo rirwana kuri leta ya Kinshasa. Aturaze kwerekeza ku makuru menshi akomeye ari kuvugwa n'ubundi ku mirwano ihambaye yaba Kivu y'Amajyepfo yaba Kivu y'Amajyaruguru. Ibintu byamaze kuba bihindura isura. Igitero gikomeye cyabaye hafi na Baraka neza mu marembo, ndagira ngo mu by'ukuri tuze gufata umwanya tukigarukaho, ariko kandi aza kubabwira ko drone za M23 zakoze akantu hano mu misozi hejuru ya Uvira ahangane muri Kivu y'Amajyepfo. Turaswa tugenda tubigarukaho musobanukirwa ese ni ibiki. Turasa kwinjira nanone mu makuru y'I Burundi, mbabwire abakomando baherutse gupasinga cyangwa se gusoza pass out Igitega ahangaha bamaze kuba boherezwa mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urumva ko nta kabuza nabo bagiye gutangira guhura n'ibibazo nk'ibyo bagenzi babo bagiye bahura nabyo. Sibyo gusa kandi mu Burundi abasirikare bungu bari mu marira akomeye cyane, kuko biri kuvugwa ko abari kurasirwa hanga ku rugamba bari guhura n'ibibazo bikomeye, ndetse kandi kugira ikintu bari kubafasha ni ukubakura ku murongo w'urugamba. Icyongeyeho bagahita batangira kwirwariza. Abasirikare benshi barashwe hano ku rugamba, amakuru ahari barimo barivuza kandi mu bitaro bihenze bya Prime niyo ngabo. Urumva ni ibitaro biri prive, nta nubwo byibuze bari gufashwa na leta. Ayo namwe makuru ngufite ngira ngo tuze kugenda dusangira byose ndibuze kugenda mbikugezaho. Turaza kwerekeza Masisi kandi kugeza amagingo ya M23 yatanze isomo kuri coalition. Guhera mu masaha mu gitondo hari imirwano ikomeye cyane, ndetse kandi izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zikaba zari zatatse muri Masisi. Imirwano yari yongeye mu by'ukuri yahinduye isura. Turaswa tugenda turebera hamwe ese imirwano bimeze bite, ese byagenze bite, ese situation kugeza amagingo ya imeze ite. Gusa makuru hari nuko intare zamaze kuba zitanga isomo rikomeye cyane muri rugamba. Na makuru ngira ngo tubanemo munyereka nimba turi kumwe 5 kuri 5. Na makuru ngira ngo tubanemo mukanda kuri like, ndetse munyemerere mukomeze mukande kuri subscribe kugira ngo dukomeze dukure. Munyemerere mukomeze mukande kuri subscribe kugira ngo tubashe kugira kure, ndetse amakuru yacu ajagera kure. Abaturage baha mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntago ari ngombwa ko bakomeza kurengana. Abaturage baha mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, AFC M23 yiyemeje kubahagurukira ngo ibarwanire kugeza amagingo yabice bimwe na bimwe. Ndaza kugenda mbibabwira byatangiye kugenda bigarukamo amahoro, ndetse ngira ngo dutangiranye Guverineri Bahati Musangwa Elaste arimo agenda asensibiliza abaturage ko inshingano zabo ari ugutanga amakuru mbere na mbere. Byose ndaje mbabwire aho biri gukomoka. Narakubwiye ngo nimba ukeneye amakuru y'ibyerekeye urugamba rwa mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho twiyemeje mu by'ukuri guhoza ijisho ryacu akura ayo makuru, nawe hoza ijisho kuri channel yacu Mr Seka Plus. Ubundi mu by'ukuri dukomezanye umunsi ku munsi. Murabizi ko urugamba kuva rwatangira kugeza amagingo yatugikomeza. Mbere rero mu by'ukuri yo kwinjira muri update cyangwa se mu makuru yacu yose mu buryo burambuye, munyemere mbanze ntumikire Uzim Bora n'umuganga gakondo ukuvura indwara zitandukanye, by'umwihariko ku bijyanye n'amarozi, yaba amatamikano, yaba amatongerano, yaba ndetse n'amategano. Ahangaha ho akozaho. Ndetse kandi si ibyo gusa, reka nkubwire ko uyu muganga hari byinshi akora bijyanye n'amarozi, yaba inyatsi azigukuraho, babandi baza bakica umurima wawe cyangwa se waba wire muri business ibintu bikayogera bikadogera,
ahangaha byose akoze. Hari byinshi akora ntarondora, ahubwo aho kubikubwira reka nguhereze adresse ubundi umuvugishe mu by'ukuri ururimi waba uvuga urwo arwo rwose, aha muri buze kumvikana ntugire ikibazo. Nimero rero nakamenyetso ko guteranya, akorera hariya Igoma muri Kongo mu burasirazuba bwa Kongo, birumvikana hano Goma hafi na Kivere. Nimero nakamenyetso ko guteranya 243 986 586 351. ubundi nawe ugire ubuzima muri rusange. Kwinjiye rero muri update ntatinze, reka mpe ikaze mwe mudukurikiye muherereye bwota Masimbi, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abari Canada, abari mu Bufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye, mwese reka mbahe ikaze muri izi update zigiye zitandukanye z'uru rugamba, aho turi buhere amakuru yacu muri Kivu y'Amajyepfo, nkababwira ku byerekeye ibitero karahabutaka, ibitero simusiga biri kuba hano hafi n'umujyi wa Baraka. Ahangaha amakuru ni menshi, amakuru yuzuye, amakuru ni menshi, ngira ngo ubwo nari ndimo notinga cyangwa se mfata ikijyanye na reporter risasi na majeruri, nakiriye update nyinshi zibanga zijyanye n'ama operation ari gukorwa na M23. Narababwiye ngo by'umwihariko twebwe tuzajya twibanda kuri operation zikorwa n'uyu mutwa M23, ariko zibanda by'umwihariko ku uzibanga. Hari igitero gikomeye rero mu by'ukuri cyabaye mu marembo ya Baraka. Iki gitero kikaba kimwe mu bitero byabaye ibanga rikomeye cyane muri AFC M23 ndetse na twirwaneho. Amakuru avuga ko ngo M23 batahuye amakuru ko ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zakomeje kwikusanya, ndetse ngo ahangaha Baraka bakaba bari butangire gutsimbura, biza kurangira hateguwe igitero simusiga cya special force, ndetse zijya gutega ambushi iyi operation kugira ngo bayipfubye. Ni mu gihe ku ruhande rwa leta Kinshasa ngo bari bikorakoye, bashaka icyitwa igikoresho, bashaka abasirikare b'inzobere bafite ibizigira bari buze guhangana ngo n'abana banyoye amata ba hano imurenge, ndetse n'abasore muri M23 ahangaha, kuko ngo bari bazi ko ngo ikintu cya mbere baba bazi nuko ngo M23 itagukubisa urusoro no ku kijyanye n'amashwati abana bari strong. Iyi M23 n'abasirikare b'inararibonye mu bijyanye n'imirwanire, bakoresheje amaboko ndetse n'udukoresho gakondo nk'utuyuyuzo, utuntu tw'udushoka, udupanga, utuntu turahunga imisumari, n'ibyuma bya banete, mbese ngo ku kijyanye n'imirwano y'amaboko aba basore ba Jeunesse Sultan Makenga yo haje za ntoranywa ze nta hantu na hamwe wazicikira. Amakuru rero ameze ate? Amakuru avuga iki kubijyanye n'iby'iki gitero cyabaye mu by'ukuri uyu munsi ahangaha muri Baraka? Nababwiye ngo muri ano masaha tuba turi bwinjire muri update, kuko abenshi namwe baba mwamaze gusuka muvuye mu kazi. Ndakubwiza ukuri, abenshi nyuma yo gusoza akazi mbanzi neza ko mugomba kumva amakuru yose uko yakabaye, mbanzi neza ko mugomba kumva aya makuru yose uko yakabaye. Bivuga ko ngo abasirikare bagera kuri mirongo ni company ubwo y'abakomando, ubwo ibirimo abasirikare bangahe di paratuni ishobora section 12 uko byayakose 36 paratuni ugakuba gatatu bigahita bigera mu 120 gutyo cyangwa se na 10 nimba ntibeshye. Hanyuma mu 110 abo basirikare ntago bose bagiye, ahubwo higendeye abasirikare 52 b'abakomando ba M23 ndetse na twirwaneho. Muzi cyabaye mu gihe abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bari bagitangira gutsimbura, bari kuza berekeza muri ibi bice byahangaha hagana za Point Zero, cyangwa se berekeza muri ibice bya hano mu misozi ugana za Minembwe, aho bavuga ko bagomba kuruhukira muri kimwe cya kabiri cy'urugendo rwabo, bukaza guca mu gitondo cya tariki ya 21 bagaba ibindi bitero bikomeye cyane kuri M23. Ariko ntibari bamenye ko amakuru yose M23 yamaze kuba iyakurura yose uko yakabaye. Amakuru yari yamaze kuba iyakurura byose ibizi. Ndetse reka nze mbereka video ahangaha, nabwiye ngo tujye tugendana gatanu ku kandi kugira ngo mubashe gusobanukirwa. Ubwato n'ibikoresho byari byamaze kwambutswa mbere y'ibindi byose, ariko ibi bikoresho ibyinshi byose byasigaye hehe? Byasigaye
muri ibi bice byaberemo imirwano. Ubu bwato bukaba bwarambutse mu buryo bw'ibanga, ariko amakuru akavuga ko reka nze gatoya ngire bunini kugira ngo ubone neza. Uremo n'amajwi muri kubona. Ubu bwato bwikoreye ibikoresho by the way. Okay. Ubu bwato bwikoreye ibikoresho. Aha harimo imbunda, harimo amasasu, ndetse harimo n'amarandi kuruza yagomba kwifashishwa. Amarandi kuruza mubona yari ariho za 12, yari afikisinzeho za 12. Sinzi nimba arandi kuruza muri kuzibona neza. Muri kuzibona andika muri comment ariko abantu munakandi like. Abantu munyemerere munakandi like kugira ngo tugendane gatanu ku kandi. Ubu bwato rero icyabaye cya mbere gikomeye nibwo bwari burimo bugenderera M23 kubera ko aha hose hari harimo ikintu cyitwa igikoresho cyagombaga kwifashishwa muri uru rugamba. Ubu bwato ikintu gikomeye cyabaye nakubwira mwaka kanya, n'ubwato bwageze hano ku mwaro barapakurura, bwikorera ibiro byinshi, baranje bavuga ngo bari gutegura operation ikomeye bagomba kugabamo ibitero kuri M23, ariko nta kintu na kimwe cyabaye. Aba basirikare ndi kubabwira 52 bakoze akazi bafatanyije na drone, kuko akazi ntago bagakoze bonyine, bakoze akazi bafatanyije na drone. Aba bakomando ba M23 bagiye batega icyitwa ambush, ndetse bashyiraho na force igomba kuza gufrakinga, kuko cyari yari force nini yari iri kwa advancinga, kandi ahantu bagiye gutegera ambush hari hafi neza n'amarembo ya Baraka. Bagisoka muri Baraka bisobanuye ko aba basirikare bagombaga kurwana, ariko mu kurwana kwabo kwari kurwana mpaka bashyize hasi cyase baciye imbaraga burundu iyi mirwano, kwa ko ntabyo gukora wizdoro, kubera ko aha hari mu ntera ndende. Ntago bari bukore wizdoro ngo baze kugira gute, baze kubona umusada kuri ground cyase hano ku butaka mu buryo bworoheje, ahubwo umusada bari bafite wonyine ni wa drone no kuguma ari bazima kugira ngo bakominikinge abari hehe, abari hariya hafi za point 0 ku misozi iri strategique. Bari barimo bakomandinga ikijyanye na drone. Ku isaha y'isa 11 iyi operation yari yanzitse amasasa, ari kuvuga ngira ngo mu gitondo nibwo nababwira ngati amasasa angaha za Baraka yavuze, ariko abantu batari basobanukirwa ngo niki cyabaye, kubera ko nababwiye ko ngiye ngomba kubazanira update, kubera ko nababwiye ko ngiye ngomba kuhaba gatanu ku kandi nkababwira buri kimwe cyose. Ndavuga tereka nkurikirana ino operation. Nababwiye ko tugiye kujya tugaruka ku ma operation y'ibanga abatamenyekanye, abatavuzwe, ariko yakozwe. Mw'abantu mwe nimubona amahoro ahari, ntimukagire ngo ntago abasirikare baba bakoze. Amahoro abahari kubera ko abasirikare bakoze ama operation. Amahoro abahari kubera ko abasirikare babashije guhagarika ibikorwa abyo bahanganye. Ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa n'ubu ziracyashaka kwataka ku ruhande rwa M23 ngo babambure ibi bice byangaha by'umwihariko muri za Minembwe. Baracyashaka kwataka twirwaneho, baracyashaka kwataka M23, ariko bitewe n'ubutasi bwa M23 ntago bari kubasha kugira ntago bari kubasha kugira ku ntego zabo. Ibi bikoresho byambukanye n'abakomando baturutse mu Burundi. Abo bakomando bakaba baherukaga kuri training mu Gitega. Abakomando akaba ari bo ngo bari baje kugira gute, bari bajemo hano za point 0 ngo baze kuharwana, kuko bo ntago bazi icyabereye hano point 0. Kuko baze kumenya icyabereye hano point 0, ndakubwiza ukuri bari kumera nka bamwe nk'abasirikare ba FARDC ba Kareme. Bari kumera nk'abasirikare ba FARDC ba Kareme, nabo bakiruka kuko bo banze kuza hano point 0 bitewe nuko bazi intare ihabambye, bazi rubabazi habambye. Irabambye rubaba irabambye, nukuvuga ngo ahangaha bazi icyitwa rubabazi habambye.
aba bakomandoro ngo barangije training hano mu Gitega muri Bujuma mu Burundi, biva ko ngo bahawe briefing ko icyo baje gukora ari ukwisubiza point zero, kuko ngo point zero na gace kari strategique kabafasha muri communication. Ariko mw'abantu mwe icyo birengagije ko point zero nayo yamaze gukandagiramo intare, maze rero nibo baje bambuka n'ibi bikoresho byo muri ubu bwato. Narindi kubereka ibikoresho by'ubwato, narindi kubereka amakuru akavuga ko byamaze kugera hakurya, bahita bategura uburyo bari bwambuke. Nyuma yo gutegura uburyo bari bwambuke, kumbe ntibari bazi ko M23 nayo yaviziye harimo izi ambush. Abasirikare barashwe aha mu marembo ya Baraka, batangiye gutsimbura, batangiye mu by'ukuri kuvuga ati tugiye gukora urugendo rw'ibirometero byinshi tugende. Bararaswa ku rwego rwo hejuru, kuko bumvaga ko iri joro ariko bagombaga kuba urugendo rwabo ruri kugera ku ntego. Bararaswa mu buryo butunguranye na M23, bararaswa kugeza hano no abasirikare ba M23 batangiye kuzana drone cyangwa se batangiye kwakirwa n'umusada wa drone. Barabarasa ibikoresho, barabirasa. Amarandi kuruza araraswa, bivugwa ko ngaha harasiwe murandi kuruza zigera muri enye ku ruhande rwa leta Kinshasa. Nubwo mubona nta kintu bari batangaza, abasirikare b'abakomando bari baherutse kuva muri training hariya mu Gitega, bararaswa abagera hafi ku 107. Bivuga ko ngo bahasize ubuzima. Abasirikare ba M23 bashinga ivi, bafata umutsina, bakomeza guhangana n'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Strengths yose yarikoze atake ijya hasi. Ubu abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa na marira gusa. Aba basirikare igihari kinakomeye cyane bubwabo, ubakakanya ntago wamubaza ngo bimeze bite, akubwire ngo bimeze bite. Nuwabashije kurokoka muri iyi ntambara ikomeye yabaye, ndakubwiza ukuri ntago mu mutwe cyase ntago mu mitekerereze ameze neza. Nuwabashije kurokoka mu mitekerereze ntari tayari. Hanyuma reka twerekeze ku kindi gitero cya drone cya M23 zamaze gukora akantu mu misozi yahangaha hejuru ya Uvira. Amakuru avuga ko hejuru ya Uvira imisozi yaho yahuye n'ibibazo bikomeye cyane, ubwo ingabo za M23 zagabaga ibitero muri ibi bice byaha Uvira. Narababwiye ngo mw'abantu mwe, amakuru mfite nuko M23 nyuma yo kwinjira Minembwe yahise yerekeza muri iyi misozi yo hejuru ya Uvira. Hanyuma rero igihari gikomeye ama operation yatangiye kugenda yigaragaza. Ngira ngo abantu mukurikira Mr Seka ahangaha mwagakwiye guhita mubona ikimenyetso simusiga cyuko ibyo mbabwira ari ukuri. Ibi byose narabibabwiye, ndababwira ati iyi Uvira mu minsi mike muratangira kumva iri kugenda ikorwamo akazi. Hanyuma na n'ubu ngubu amakuru ngiye kubagezaho nuko hari drone za kamikazi zarashe ibirindiro ndetse zirasa n'umurongo w'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari muri imisozi ya Hazarama ndetse na Zakiku. Aha ni hejuru neza y'umujyi wa Uvira. Kanze gatoya dukoreshe map kwanza kugira ngo muhabone. Dukoreshe map kugira ngo muhabone. Nukuvuga ngo ni witegereza neza, dore ngiyi Uvira irasa nkaho iri mu kibaya, ariko hakaba imisozi iri hejuru y'iyi Uvira, ari nayo misozi biri kuvuga ko M23 yamaze gukoramo akazi. Umbwira gute nimba M23 itari gukontorora iyi Uvira? Yageze Rama gute? Aha muri aka gace ka Rama, muri imisozi ya Rama, imisozi irimo ikintu cyitwa umukokwe udasanzwe. Ngira ngo nitegereza neza, reba ahangaha, reba uyu mukokwe urimo ahangaha. Kugira ngo M23 bambuke babashe gutanga amakuru, bivuga ko ngo drone za kamikazi zarashe rwose aha hafi aha Rama, muri iyi misozi hafi na Murongwa n'umugezi wa Murongwa. Bikavuga ngo hari abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari kwifashisha ibi bice
bazamura kugira ngo bagure deployment zahangaha muri Pendo Ruzizi, ariko babashe no kugenda bakaba mu bice byahangaha hafi na suse ya Dorivieri ya Murongwe. Izi drone za kamikaze za M23 ngo zaje nk'iyagatera, nta guhusha nta kwibeshya, ziboneza ku birindiro by'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa mu misozi yarama, zirashwanyaguza ku buryo habe n'uwagaragaye, zahinduye ivumbi, zatwitse zihindura umuyonga. Abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa bari Uvira bo ubwabo bafite ubwoba, ndetse amakuru avuga ko ngo bitewe n'uburyo bari kubona ingabo za M23 zirwanamo, bo bifuza ko byagakwiba ingibi kurangira by'urugamba bakazibukira bakabivamo. Koloneli babiri barashimuswe muri Uvira rwagati muri centre, none na drone zitangiye kubakoramo akazi muri bice bya hano hafi mu misozi yo hejuru neza ya Uvira. Iyi Uvira ibi biragaragaza ko igihe cyari cyo cyose M23 yakenera kwihindurira tombe, yayigira tombe. Andi makuru ari kwemeza neza ko ngo M23 impamvu iri kugenda irasa muvoma z'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, bari kugerageza kugenda bayisongereya, ngo nukubera ko aho bigereye ubu ngubu uretse iyi point ziro bafashe hano muri Minembwe, akaba baratabaye Minembwe kubera ko murabizi ko izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa zari zaragiye zataka mpaka zari zarageze na hano mu marembo ya Minembwe. Ariko M23 umubare yari ifite, yari bizi neza ko leta Kinshasa igiye guhita izana motifu. Urumva, yari bizi ko igiye guhita izana motifu, ikazana motifu y'ibico bimaze gufatwa, bityo rero baravuga ati reka tuyikubite, n'ubundi bari buhite biyambaza uyu muryango wa Seychelles. Hanyuma iri tsinda ni nabwo ryahise rimanuka ikubagaho, riza hehe abasirikare ba FARDC bazigoma, baza kwihuza kugira ngo bashyireho ya groupe ishinzwe kureba ibijyanye n'agahenge. Ariko amakuru ari kwemeza ko bishoboka ko M23 idashobora kwa advancinga ngo igere Baraka kubera iri tsinda, ariko nanone ntabwo ingabo zirwana ku rwa leta Kinshasa ziri bwongere kugaruka ngo zize hano point 0. Never. Abanyamurenge ubungubu ba hano Minembwe bameze neza, Mikenke bameze neza, point 0 bameze neza, Irundu bameze neza. Bityo rero ngo nta mpamvu yindi ikomeye ituma M23 ya advancinga, ariko ama operation yose ari gutegurwa n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta Kinshasa ari guhita raswa, ntanirenga umutaro, ari guhita raswa, ari guhita ashyirwa hasi direct. Ama operation yose ari gutegurwa aturuka Uvira ari guhita araswa, ari naho bihurira n'ayo ma operation ari gukorwa, yaba iki gitero cyabaye hano mu marembo ya Baraka ndetse n'igitero cyabaye mu misozi yo hejuru ya Uvira, kuko naho hari kuzamurwa ibikoresho. Narababwiye ngo nimba ukeneye amakuru ujye ukurikira Mr Seka, ibindi byose ndabigufitiye. Iyi ya drone rero bivuga ko ngo yatikije ibikoresho byinshi hano mu misozi yo hejuru ya Uvira, ibikoresho ngo biyumvishaga ko bizarinda Uvira mu gihe mu byukuri yaba yugarijwe. Byose defense ya mbere yamaze kuraswa, harimo imbunda zikomeye. Kubijyanye n'abasirikare baguye mu iki gitero cyabaye hano mu misozi yo hejuru ya Uvira, imibare ntiramenyekana, ariko bivuga ko ngo abasirikare benshi baraba Barundi aribo bari mu iyi misozi. Hanyuma reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi mbere yuko tugaruka hano Masisi, mbabwira reporter risasi na magero ku mirwano yahiriwe. Abana ariko mukande subscribe please, ndabinginze, akaniko kantu mbasabye rwose, munkandire kuri subscribe. Nimba wankandire kuri subscribe, andika muri comment ati Dan, cyase wandika ati okay, cyangwa wandika ati nabikoze. Niyo wakandika ati turi kumwe 5 kwa 5 nta kibazo. Nimba wamaze gukora subscribe uri mushya kugira ngo tuguhe nikaze. Abantu mukenera kujya ku rubuga nabonye mukomeza kugenda mubinsaba, uranyandikira kuri WhatsApp kuri nimero 0796 45 icyenda 80 na rimwe 0796 45 icyenda 80 na rimwe, ubundi tubonane gatanu ku kana. Hanyuma rero reka tugaruke hano mu Burundi ngo abasirikare bari kuraswa
kuri ground, kuri front line, ikintu bari gufashwa abagiriwe amahirwe, casualties ziri gufashwa ni ukuzikura ahangaha ku mirwano bakazerekeza mu gihugu cy'u Burundi, ariko ngo bari kugera mu gihugu cy'u Burundi bagaterera iyo. Amakuru ahari ngo abarashwe bari kwivuza 100%, ndetse bari kujya kurusha imiryango yabo, nta bufasha na butoya bari guhabwa, ahubwo bari kubafasha ngo kubona credit siri sare. Aho ngaho murimo murumva icyo kintu bugome burimo. Abana b'abarundi bari kugwa ahangaha ku rugamba, ariko n'abari kubaho za casualties bari kugenda noneho bagashyirwa mu makredi ku buryo n'itime bashobora no kuzisanga baterejwe. Ngubwo ubuzima bw'abasirikare bari gucamo ahangaha mu Burundi, bari kugwa ahangaha abari kugwa mu mirwano, impozamarira ntayo ababyeyi babona, yewe n'abafite abagore ntabo kindi kintu babona, wenda ngo umugabo we yari intwari cyangwa se yabaye intwari yaguye ku rugamba ishwi. Amakuru ahari abasirikare kugeza amagingo nabo bari kurira. Reka mitenerekeza muri Masisi. M23 yahaye ikitwa Coercion isomo ry'urugamba uyu munsi. Liyetona Koloneli ahita ahasiga ubuzima wa rukomaninze urugamba, ndetse bahitamo gusubira inyuma berekeza muri Warikare. Aha bavuze ati bidukurikije umuvuduko wa M23 ifite, dushobora kwisanga batugejeje muri Warikare. Barongera bakora reprise strategique ngo basubira inyuma, situzi nimba bari bugaruke, ariko M23 ngo yashyize hasi abasirikare benshi ku buryo kubijyanye na report risasi na majeriwi hari kuvugwa ko cyase bivugwa ko ngo abasirikare bagera kuri 37 bari bagabye igitero ku ruhande rwa leta Kinshasa basize ubuzima mw'imirwano, ndetse hafatwa matekwa nyinshi n'ibikoresho byinshi, harimo imbunda zo mu bwoko bwa AK47 na SMG, n'imbunda zo mu bwoko bwa machine gun nyinshi, yewe akaba hafatwe n'imbunda yo mu bwoko bwa 12 muri iyo mirwano ya Masisi. Birangira rero uyu Liyetona Koloneli wa rukomaninze urugamba arashwe, ndetse kandi gitangaza ngo M23 yamurashe ikoresheje drone aho yarari gukomandingira urugamba. Murabizi ko bakomanda hari ukuntu bo basa nk'abajya kure bagakomandingira urugamba kure, ariko ugasanga ntago ari kure cyane, ari nko milimetero 3 cyangwa se 2. Ahangaha rero M23 Special Forces za ikintu cyambere zatereninze nimba urugamba ruri gukomandingwa ku cyombo, babanza kumva uri ku rukomandinga mezate message ituruka ibukuru imezite, bagahakinga ahantu hari guturuka iyo komande, bagatuma yo drone. Yo bamaze guca umutwe urumva, yo bamaze guca umutwe baratangira bakajya muri zangabo zatatse sasa bakazinyuka. Niyo tekinike bari gukoresha muri iyi minsi. Nababwiraga ko rero aha muri Masisi muri Kivu Amajyaruguru hari kuzamuka ibikoresho byinshi bihambaye. Mbabwira ati izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, uko byagenda kose nkurikije uko biri kugaragara amaso ku maso, zishobora kuba zigiye kumya. Ni nako byagenze rero, bakubiswe ku rwego rwo hejuru. Wumve ngo ku rwego rwo hejuru, ariko bakubiswe ku rwego rwo hejuru. So munyamere rero abaye ari nahangaha ncumbikishiriza izi update, mbashimire cyane abo twabanye kuva dutangiye kugeza dusozanyije. Mbabwira ngo amakuru yacu yo murabizi ko ari akagaruka, ndetse kandi nimba wifuza kumenya amakuru yose uko yakabaye y'uru rugamba, nta kindi usabwa uretse kujya ukurikira Mr Seka. Nanjye ndahabaye kugira ngo njye kugezaho umunsi ku munsi. Mugire ibihe byiza, bye bye, ubwo tuzasubira muri rusange. Ariko abatabasha gukurikira amakuru y'umunsi wose, ndabararikira kuza gukurikira n'ubundi live iri buze kuba ku isaha 4 n'igice ikubiyemo ibyatambutse umunsi wose ahangaha kuri Mr Seka. Ciao ciao, bye. Ubu noneho igisubizo cyabonetse, si ngombwa kurembera mu rugo kuko wasirasiye imihanda yose wivuza ariko bikanga. Ikigo Kunda Ubuzima Healthcare ni ikigo gitanga ubuvuzi bwizewe bukometanyije n'ubuvuzi gakondo bw'Abashinwa, tradition Chinese medicine, hamwe n'imiti ikomoka ku bimera yizewe ku rwego mpuzamahanga na FDI ndetse na GMP. Kunda Ubuzima Healthcare atugane tugufashe ku ndwara zitandukanye, harimo umwijima, impyiko, rubagimpande, diabete, umutwe udakira, kubura ubushake mu gihe cyo gutera akabariro, prostate, umugongo, imiti n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.
dukorera mu mujyi wa Kigali i Nyarugenge unyuze mu muhanda werekeza kuri hoteli Okapi neza neza turegeranye uzahabwirwa n'ibyapa bigaragara byanditseho Kunda Ubuzima Health Care. Ushobora kuduhamagara kandi kuri nimero ya telefone ngendanwa 078 56 86 68 2. Ushobora kandi kuduhamagara kuri 0782 86 55 15. Kunda Ubuzima Health Care, ubuzima bwanyu inshingano zacu.